Akimang abi tuman kupilo ko English kan gitu lah. Deh, labang kini list kita. Isa course asal sini dia selam lo English kan. A man without gold, like a trees without roots. A man without gold, like a trees without roots. Akimang abi amunit, a target abi amunit ke, hingpiarong angkur kageson. Angkur jauh saja bangsa think piara abi boleh agura cancel, akhirnya pakai telo, tapi berabjin malah cingkoi itu, lah krep boleh. Pini ani itu heklam apa ini? Itu mah tiap orang kecari itu ya, akimang abi, lah tu mah abisan abi, lah sopen apa sih itu pini ani yang ingkan toksik apa yang pelengkar kita, itu mah hempek amen benar babu bang. Lah si itu akimang tu nangji. Number 3 point, number 2 point number 3 point deh. Number 3 point, integrity. Integrity with kopil of English English itu. A meaning out whole kopil. Integrity ke honesty, trustworthy, misal antegut, merciki meme ateng, keciki meme, ini ceteme. Oh lah sumber ini kamu ni cukai dah lah kena claim pemiji. Nang kalau potong kali nang lodun sita. Nang kupi maka pingharatkan si nam dampo ahindo alo dengan kaciri itu pula. Sita integrity kawe amunit ke kosong. Nang suri si parti akan dipakle halo dulu. Amana li kaporcha bangke nang li 900 bangke nang pakai di kapolo. Hadak nang pakle ke oh sama jaga thare pharo sibe dengan gelu ban. Last one lo betul lagi integrity kawe amunit. Sama jaga thare bangke fan 10,000 halo dulu. Parti kami pakai ni pun, amanah le khorcha lo mungkin 9,000 mungkin apa kerja thap tholo, 1,000 mungkin ang rata kami claim itu. Orang apa pakai lagi, jaya katharang thilang muda ke, 1,000 mungkin gelu tunjuk ber, lalu puluh kan dia lagi integrity kabe lagi, lagi coba ban tu si hopet ko, kalau sona muni tu boleh dia cari ekelu, lasi itu non risoi jang tu, lahai akuliti bangki itu meaning orang cibi nai, angkik pet nanti. Nangli bangapan cat dep penjong sini apa paling pedep puluhan te, nangli pan kicoba ya bang sini aku dep. Nangli jong sini bercaci dia nanti. Nangli bangji pun lagi, bangbi pun lagi. Nang piun pun lagi, nang piun pun lagi. Hang bela cat kau dep bahan amning kemaning pakai long kok apol te abri pun betul lagi. Kepulau. Lasi nan cat get pen cepat link tidak abang apa nan cat tidak abang si kami. Jadi cat le pun nan ipet link nanti. Kali pun nan kan coba abang pasti pun. Nan akhik pet kali abang pasti abang hopet. Lalu puluh nanti nan akhik pet abang kali lo kumutan cini lo pote nan lima tanon nan lia out adur hinglo tanglo. Nali nang orang tu hengelo boleh munit tu nali pandang trust kelo, munit tu nali pandang ciki kelo, aning nang kelo, anu ke munit tu lo dam cek ko, abidat kelo. Lasi ini tu bang atik penanji, integrity hormu ke important naik hormu lagi, ini ke top naik hormu lagi integrity kerja. Kasi integrity ke most important. Integrity kawe abang pike rab de raphan Japon pamiji itu ning cethena nei. Repeat bode. Integrity kawe abang pike rab de raphan Japon pamiji itu ning cethena nei. Ahok pe atik pe amul kali phan di. Itu ma rat, itu ma det, itu ma ke bana pa jogji itu ning cethena nei. Pini karbiango, tim karbiango tuno labsona oboma. Nasab dulu mana tuh lo, nanti hekdam lo matiin karbiang lo tuh pak, non BJP kita सरकार tuh mana, karbiang lo ya, lah tuh mah hek tuh jo, cita ateng masih bapak lenda jo, tuh hekdam lo tuh mana lihat tuh pak, abi, nak coba nanti lagi nak proyek lagi, kita tentang mingkan sekarang kalau hek mereka mingkan lo itu mana yang paling ya, pini ani, parlimen kita tentang mungkin sih kalau kita tampil lo parlimen, for instance dalam hek sih kan nanti, hah? Dua, iten ni,
anda tik kala anda non ke bang vida lali bangsi tiket pilote job pulang ne la sar nang thama phuro song nang thama song he election of port la phat of thani hore bong pen ba proin de lang ne ta ni che the ne ahok pe athik pe kalia bang tuan nang chiki bong lang pulo de nang de hilik jang ko bang asi integrity bang donaji athik pe manji. A man with no integrity, they would not lead their own people anymore. Integrity, kafe amut ke, agar pancapan pemiji puge makanane, un claim the. Lazo ko se athik pe akaman thapen politics alone claim nanji. Politics ke kahinu hormu bali ma kisan thalo ke tomba. Me sen hormu bali no se tunja chini lo kang chini hawala. Politics ke mission hormu mati. Sida itum dela paso politics pange dirty politics pinchonga. Dirty politics pinchonga. Lalu ke chokje tambi. Integrity yang se kabelo te tuma character ta loss ko. Ampa ke muitun aning che thelo. Inut ke thexera bang. Ahora duro van langam pe Messi, akilos kupilo. Ahora duro se heno de kupilo akilos. Kolam ta pe Messi, isialam the top pulilo. Alani ki pulason ki pulilo Inggris alam pe. When money is lost, nothing is lost. Nang poisa kang go ke nang thang na akilos abe kusi gitu. When your health is lost, something is lost. Now orang pernah se kupine heno lo prote, nang kupine akan hok dulu. Kupine akan dulu. Gitu. But when your character is lost, everything is lost. Bonda nang op nang durjong se henno lo tu nang te a chapa bela lo bos gitu. Na bang so lang ho. I love that quote. Meaning ko pila bang so quote gitu. Kasi what it do integrity. Di la athik ka di. Athik ka di ore dur ke mevek ko. Athik ka atunga ore dur henno ne lo ke. Athik ka atunga ore dur mevek ko. Nasi bang thang ke cobai nang bang thang ke cobai de mui to matha tai ne bang thang cobai de kine reset lo si chama thai ne sida la ke no you are deceiving yourself when you are lying someone you deceive yourself nang mi thang apa sila ke cobai lo de nang bang thang chong philo de nang matha no ne reset la pgali nang mi thang apa si lagi cobai lo chong philo de ne bahan tu kita lakukan ne mesia tu ne reset la kere gun kali lagi nang kilo gun lagi masih aku ini orang ni teksa bang labang so akan putri lo integrity akan kicun dia akan deh kalau bukan if you want to be successful in your life you must respect one rule never lie to yourself. Nang jom senang kalong tunang ji pulo kante nang isia arulo bagai nang respect nang jitu never lie to yourself nang mitang apa jom puri tu pulo ketudah ne pina ke meeting tipo party meeting arrange kami ko pini kan aman nang mitang ke select na job example ni palang deh nang mitang ke select na job nang chat pemilo klep mat pemilo ama klep nang tidak laki nang mitang apa sih coba itu lagi nang cun celo, tapi integrity. Lasi ini tuh politics along, I important nang integrity dah isiat. Akin nang do. Number 4, commitment. Commitment kupilo. Commitment ha definition kipike dedication, loyalty, responsibility, burden. Nang hot ya, nang cohodai dia. Claim ji guna cohodai dia sacrifice, cohodai dia commitment. Kasi commitment di labang suka cohodai dia awake keluar tentang claim ni. Parti akan claim ni joy kita beli. Regional party guna ini tunggu lagi joy kita beli. Tangkam mahak kabi penceng lop asal tim kai dah kaduri nanti. Sita nang li jong sila bangsa commitment awake keluar jadi nang li unai. Sita nang li commitment do keluar nang li claim pun back keluar. Ahok alam nanti. Kasi mula tu abang puting sita me
ki chunji bang success ya bang ar idu ki mana son ki chuna bang putin se tambe ar idu laban ki mana son chuno ti ining arom do bedi ining garom ado ki mana son si chunja do bedi ining garom ado abang putin la ka ar idu ne labang so kam pe chunji bang bedi aki mana abang putin do la ki do bang ki chuno ti ining arom do bedi aha sa chunji det bodi ining ki oidoji laposi akiman chunji apang ke chohodai det nangji commitment do nangji non il kuma kiman ko pilon der il kuma kiman ke hemprek kan them six sidul arona teng ke kuma det ki chali pasi experience kuma kiman kasi labang so kiman ke chunji apang ke kuma until itum commitment of tik tak ke itum chunun e laki joy ke kamali hemprek ke palong je phala ki joy ke kamali la sungkrum sita energy la puta kami veji sita nang commitment do nanji nai chota je la bang do nanji adema hempe ke balong je phang itum je hempe ke balong je phang si kam claim bongo six sido wrong thing kam claim nang ji bu situ claim bongo la bang suang bong BJP RSS tumge itum hanai kam khidum lo ke son surya vidit la tum hanang thang ji ge laki joy ke ji kami lasi ilitum a commitment lagi strong ji ilitum man tangka banan baji naga hogalam lagi hem sumenan baji hogalam lagi sinang le commitment abi ko tala tangka jeli hem joni lagi nang dunji bolge le tirana joni nang dunji bolge bolge sinang commitment dolo bolge nang bang ajak akro tangka nang pi sida melake hai ku delu je example itu masar bikro man sei Buddha masuk Elisa presiden. Alang lipang kuti thong ket. Elisa na prang kim nam je phang CM tu lang hang tu ki bai. Ta alang sikai CM ne pinya ne episode silo arjak lu. Alang lipang richo ka pinang le ho. Bukan sema. Lasana liba ini tu nangji. Lasana commitment abang kusi tu nangji. Ajak atumo le nang jak ta itu mana pai tu gen nanti. Lalu kasi commitment bang itu strong nanti. Half commitment kali, full commitment. Adhai di cipi ne pinak dumpo pinak dunde lo akan denangi. Haji mahema bulan nora bang kali denangi. Akhir kelong di pe job dia pam itu non masa ada denangi. Ipicuru le denangi. Ajak denangi. Lansi le tumak mang chunji. Hemprek de kalau akan ke kijoy ke kali. Langsung rumbinong sita me long le jiji la kali. La long beji. Commitment apa? Ingraji में कितना सोची कुछ लो. Commitment is an act, not words. Commitment is an act, not a words. Commitment हम लोग काम की क्या होता? ला अल्लाह पे निजे चकली. ने पीछे से मन चिंगान को मेरा जैका था मेरे support, मेरा पीछे से support. अल्लाह निजे चोता अक्काम मन claim निजे कहीं लाकी commitment करने. ना अल्लाह अक्काम की claim हासी commitment. Kecoba. Se alam ni jot akam ken bidat lason ke itum ceklan ni. Lalu. Number 5. Ni baju ko apor do lo pase ala. Ala commitment lo ko se alam du thalang ni. Dak lang kai lo yo. You need to make a commitment in order to move forward. You need to make a commitment in order to achieve your dreams. Most people fail not because of a lack of desire, but because of a lack of commitment. Kion bunga mune tum ki fail ki un ekala kedi. Kupilo alani tum aning ke han kamide tana pot kali. Kion bunga tum ki krep ki un ekala ke aning ke han kamide tana pot kali. Bonda a commitment kabidet na posil latum idem tum cidet lasi itu commitment dan govet nanji. So without commitment, without consistency, we would have nothing. Itu meaning cibi nahi. Na commitment abi ko le consistency nang se abi ko nang se acak nukle ko nang te itu kan kali le une nahi. Lasi commitment nang the most important. Kata. Number 5, last point there. Jadi pijut ko. Confident.
ning thek klong ajak self determination, self confidence. Kedang tang husna me itum sarang tok sudu tal salam sarang kan. Itum ko pia kosi itum MLA MP itum lam ning je ha hedet tilo. Ko pia kosi EMCM itum lam ning je ha hedet tilo. Ko pia kosi la tum parliament lo lam ning je hedet MP ta. Ko pia kosi MLA tum ta session lam ning je hedet lo tum kar bengo arab farman. Because la tum self confidence ka bi pena pot kosi sarang kan. La salam ning dola. Lasi self confident kabi pena joksi itu mabet dunia ni entah sampai dang lagi, ahawalan lagi. So without commitment, only without confidence, itu majar kampai itu bicun lagi. Lasi confident boleh ni phiri ni claim ha, ni damji, ni unji, ni rara panci songji, hal bangsa kimat thagi, bangsa confident bangsa ni teklong mesti kam claim lagi, nang phiri juga nak kam teklong lagi. Kap phiri juga ka phering jua pen kami klima tu mangi di kupilo ko tekar sunge laki si paralyzed sono ko paralyzed kilo le dam elo gedi aking jinjor le paralyzed kilo sam ko ka phering ju pen kami klima ge aban sar ki to ke ta ba theglo ka phering ju ko apon ki ta na tu ko nini ma lo mo sar ki to ke ta ba di ka phering ju tum ke ti the prang abatai thi ko bod ang thin ki the pen ki klima tum ke batai si besi thi ko Abang Salam maho. Cowards die several times, but a brave man dies only one. Cowards die several times before dia get orang. A brave man die only once. Abang Salam kya ho lagi? Kapiri ju tumi citia berang abatai thi. Nasi itu kapiri ju itu abatai thi na melo. Alam mande. Kapiri ju gedi la nang nang bang kereng apa nang ning arlo akemat tha aki claim je sam an ki nali pachun edek ko na ki chilo lage la ki chi sono lage ale abel pasti phere de ni ati tum khelong de phasi ke bang kena ne o e ne claim chi kunangi ne give up I will never give up biadi ne o e ne claim pechine la episode silong chalang sini hempek kan tolong begitu hal bang sok kimang de situ do nanji and get confident la ben claim ke cepat duk de claim ke cepat duk ke nang satu confident on claim ke cepat duk ke cepat duk itu mesti claim cepat duk de ko de me pini dala bang so hen ki game ta dari so jangan tu mesti claim cepat duk de ko de la chunche de claim ke cepat duk se achat akam ta chunji claim cepat duk de ko de hard work bon claim ko de itu chunche nasi kupiro hard work dan confident apa inu thekser bang pulang di tok ya Dr. APJ Abdul Kalam alali isi mesen athela ni tok hard work dan confident apa alali sini tok dah alali sini tok lo confident and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. I love that quote. Confident and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. Confident. Nang ektom ajak ni ektom teklong man kiklem lapen nang kecik duk man kiklem. Labang so asai kedi hala kicunce apa ne? Kicunce deja abimar apa isya to wai lagi. Nang confident lapen hard work nang claim lo bolong te hala kicunce abang ke chilo si nang kicun abang se hai dato. Akim memang skill masih undet to. Lasi itum confident hard work abang te itu important thing. Lalu lasi necessity of youth in politics 5 point on the can down langsung dipilih. Lasi ini tum cini pemenang ji. Yura tum hello ke bangji arni ahut karjak ji atum lo. Laso posi yura hut si yura hut pensi ini tum a foundation of banking mesin nanji. Bonda nintu me alam bang gela hello. Penangan ari soy jatuh ipa juru de. Penangan ari soy jatuh ningkan ningko le ningkan pikir hok nilik cinja mate ngkonte. Lapuson arta tum ke ong dum to. Penangan tu especially man BJP lom ke do ari soy jatuh. Laku politis long banglo. Sita kacini tum ke teknologi teng kulong ke lakum hemprek lapen 6 sidul arwa tengken
kam ki claim dia phale atum ki dun kali lakum ki dun ke tangka phancho tangka phan amithang ali phanse atum ki dun cho lahalo min duk mi melam ke athema lahai ri se jang ke moi dun chitong nang ke itum dora pet mati kupi pasela kang sunam ni legi ningirang ko ni bis nano than takla dakko pinang a social media lo kone nil tum labang sola men kon chitang nang ko jai katha rakha jong si pe 6 sido paragraph 20 along ke tribal area bida ko kanoti lasi tum adyan ke tribal tum a sida ke tum aja kon dolo ason tin government ke ba facility an ta itum se tuni tharmal lo alang lidong sinin jelo kulong ke la BJP long ke tuari so jang lo mangke jai katha ke ni alam ke chubai kun gidun ko pia polo latung tangka ajoni latung man tangka penam de tangka penam de lo hi penam da thon ban si pinchong da hal tung ku pisi ke nam ka kinam de ramai tu pis ki toy mara so teng si kem bolo to jai katha sa jong si 6 rule paragraph 2 sub paragraph 7 along ke itum council along mithang ka chari ja wrong itum si salamun loti uthan lo bolte je ai katha ya ra phang pamang hu lasi rat pha tum than ko langdan lo bote di latung ke ahok allah phan ra phan ka pachini long le de je phan isa defender sa je tum chaplang da no laban ki ma hu mi alam la hade ito bang tin da kama thakar sikang dunia alam halo non kar biang long national political party tum akmon nge paja nili ka cinta mate ni kar biang long phan la sos ko mon nge paja bo itu ma khe phan sik sidul ben hemprek allah ningjelo tolode lakum in nek choy da nge kan nek ahan ni si pinchong da hemprek ben sik sidul allah phan kan nek ahan ni si pinchong da lalu ka bhere ni naya phan la kan nek choy hormu six sidul hemprek jong si itum long le det ma itu ma khekel ke renglang ke dak du long lang ke makanan ne lo athea mu hetan lam ke ne jing lam ke ne je cheng hut ni ning je lo 1951 ni kan itu 96% do 2011 ni kan itu 55% do hal asur ki che tu non tribal tu 4% do non to 45% do kalo ma tha like within 60 years and more and what will happen after 60 years kupila tu je plan ke avelo ke itu renglang tum dudu lang poke di cuma hana melo itu ma autonomy bang bang kon jalo kan la hado tum cuma hana ya bang la sila tum bang ke sik sidolo pha alam njelo ko lang ke tum ka nek choy hor ka nek choy ko ka nek aham si pinchong ko sik sidul ki bang lo jo sa bang ye ye ke tum dulo ke sidala bang so lam na posi pini tum ke chingthuri ko na tum khere ko na la lo nasi lahalo ko phere me na alam ke nasi alal kuno phanke bana sosi pinchong da sosi ni ma thada aho alam thong chini de sita intentionally latu ekto mane ki chok chi podi naki ki durbol ida lahalo ko phere me ke lasi iritum APS silong ki do ari se jana thong ke la person ka di detan ji itum ke khe nok be chuplang beng nang ji khe amor bu chuplang beng nang ji ki bang thuje hu iritum la bang so det charai kum beng nang ji itum bela joksi lak lem beng nang ji itum lalu itu tuh asal ada bangka nang kandar di kilo itu gian tuh nanti itu kacalak tuh kali itu gian tuh nanti itu amu head ni kenyalan dah kelam sik sidul apa hemprek alam akan ke inek coy de tiku nili klar dak na ku isi jampulang pakna tu kedam tangan army ahu Dr. Himanto Biswa Sharma Chief Minister of Assam Karbi Anglong kira ahu inul a journalist Article 244A aku tak lamthe arjuno. Namun thelong ma paso video. Thelong lang ma. Thelong lang. Thelong dodi. Thelong lang pala lang pala. Article 244A alam arjuno bang Himanto Biswa Sharma ma gala karjo bang han apu na pangtul surma ingere ti alam ye. Aho alam lagi. Coba lang melo ingere. Tante artikel 244 alam kang nilo me horma itu mah sentimen lagi artikel 244 lagi kupilo itu long standing demand lagi itu ading kuna kemang lagi labang so hormu pasi ini chief minister mas nang kang mikpi
herat ni alam lagi. Antai itu atim kar biang long tu in nutalam tes ya lagi nahi. Kopiah pok di tua pam yang nek dia ninja he asli cepat lang nahi AP sosial cok. Lalu kemang hui alam lagi. Lasi CM mencengok kaduk kabe autonomous state la pen ke 6 lo puthake batum anning masya galo lalu. Lasi itu kewan tujuan ni ahud itu kecethang ni do piglan stamina ni pini. Labang so amaya ong ni son pop apoy ong khasi lam teng tong ko ni lang ko batai si ni li kening je lam ni li thalam pene apoy lam ni ko ninge tu po ni lam the bai tong ko constitution ke itu chini bek nang ji number 1 number 2 ke ghosting itu makiman nang pini nang ji Ireland thap Ireland tu ni hemprek 6 dulan kek nang ji RBR ilang nang ji number 3 integrity itu athik pek nang ji athik pek nang itu honesty di trustworthy nang itu integrity number 4 commitment itu choda ke nang ji number 5 confidence di work hard and confidence is the best medicine to kill the disease called failure. Dr. APJ Abdul Kalam sekarang ini, ini asainstik, tek pick up lagi, kan ini thap pelilo lagi, bang mata pamit, multi pamit sekarang ini, lasi itu confidence aku cepat dulu nanti, hempek kita long cepat itu ingin cepat hari, keperi juga gari, bang nang cari bang habi itu meeting tidak lacok cek, pasti dah soal kumpulan aku, handamu itu pamangan aku. Laki cok celo, kapire kali tu kami kami cunji kali, ingin kecepat hepen, reset kan